Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sining umasalam malabiki toriporiona pung Allah Ta'ala ang kay hadir. Suatu ketika ang kayero pasangan mampalay baru-baru pura boting. Iero benena na podang ilakay na. Maka da bapak iero ya makokwewe mancaji na sebagai beneta. Tapi perminta aku tak pahami kak. Iya sangnya tak pahami kak. Tai sapi talai makunrai. Iero makunrai ye angka tu jama-jaman na sedih. Degaga makunrai lepak pole koro. Aga yero panokoreng pananakeng si bawa to lima dareke. Tapi tapahak kak jama-jaman na memang makunrai yero bapak. Baja sangadi launoko ki launanaki ki to lima dareke ka aja tamacai. Maka dai lakai na nawisa saya tu. Ya komanoko ki urusata mato. Mak dareke ki urusata mato tanya urusaku. Cocok itu pale komako itu. Tapi angka perminta aku na podangi benena. Angka perminta aku upana tanoko ka, tananaki ka, tacairi ka. Angka gaga dua melawalaki. Maka de benena aga. Pacapura pirampe ngaki deto tometa macarita. Deto tometa macarama. Apa maka de Gus Dur tentu de gagas salah Gus Dur presiden ta biasa angka tu pacarama natiwi tawe lokoranaka maka dapat ko yasan metalat dai macarama apa ya ko pamula-mulang ite mekalinga carama manyama-nyama satu penadinge mekalingai tapi pinalo matu mete tana kadama na siapa aja yasi mitani usad ditudang mamula ni makere-kere tawe. Iya ko makere-kere ni angkana madareke angkana menre emosi na bakang angka matindro angka cakarudu iya na ronasa Gus Dur. Jadi deto tometa macarama nasaba puro baca 10 menit nyaman na otai mengkalinga carama iya ko naliwang iro paja ni manyamang. Memang italai nyama ko lebo na tanay yewe nala tanre talu menit. Ya ko malupu ki na to manre bay nyama pa tapi ko naliwang ero talu man ne mancaji susan itu ya ko baruba ni lupu mancaji masolade batuan na paja ni mancaji nyamang makotoro na rekomendaka ki we nyama pa to minu tapi aja tapaliwang italu man ne naliwang iya tu dena tu nancaji nyama susah mani apa pannoy kowe deto na to meta sini to malabiki. Pertama-tama kami mewakili rumpun keluarga mempelai wanita yaitu Ekawati SPD binti Husain mengucapkan selamat datang dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pengantar mempelai laki-laki. Kami mengucapkan selamat datang tanapodo kehadirat ilalanna ye kesempatan mabaraka ewe mancaji wi parella doang. Lauri botim paruang ketu dari riolo ala birtamanang nalolongang italai keluarga sakinah mawaddah warahmah
Makotoparo, kami mewakili rumpun keluarga mempelai wanita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Angka mana akatimu kedolila pangkaukeng angka terjadi lalana ya kesempatan baraka ewe. Kami mewakili rumpun keluarga mempelai wanita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasabah italai rupa tahu pasti tak salah. Ia mitude na tak salah na reko malaika. Na rekong katawi lebo na tanay desi sana kena tak salah. Jangan-jangan dia adalah malaikat. Ia ko rupa tahu moy namo maga batena tatay tak salah. Tapi maka dia agamata kullu dain dawaung wadawau zunubil istighfar. Sinin na lasay ang kamana Pak Burana atas salangnya yan artu parilaw adam penge. Sini to malabiki Yero Sulawesi Selatan 30 provinsi ringking ngepai tentu kamaka alhamdulillah matande ringkit tapale. Pertanyaannya ringking ngepai boleh kuagai ringking ngepai paling banyak tahu bercerai Sulawesi Selatan. Siaga gana tahu bercerai yero tahu menurut data 10-2 sebulan lebih tahu masarang ilalanda si tahu nge ya sengi matandre ringkin na Sulawesi Selatan matandre pa ringkin na wajo ringkit talui boleh ko ilalanda kabupaten nge ilalanda Sulawesi Selatan ringkit talui wajo paling mega tahu bercerai ilalanda si tahu nge. Pernah terjadi si sebuah sera pulau na janda oko kabupaten wajo ilana rosi taungi pakutanana magi na megalada tau masarang dega harogaga tau iterima pareladuan na kumasanana kamana ki hadir eko ya Allah tanna podo kasi si pupura pakajusero botim paruang ketu dari riolo la birat tae dega hagaga tau si diterima pareladuan na magi na megalada tau masarang jawaban na de na pakai tau pakaian na Nabi Muhammad iero Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai panguluta Anas bin Malik 10 ka tau si bola Nabi ta de na kaweng kalingay Nabi ta makassara adan na kubenena na iero tau masarang makukwewe kami na mega makunray melaw yale na itala kulakay na magay sinito malabiki chawi magi na chaw de na pakai pakaian na nabita maka dami matoy pasan na tomato atta ya kode patasanggu macanneri wida purang we kapitu aja sana jolo taboting peko yaseng maka dawa namo kaseratu ya wacaneri to koda purang moa apa siaga bawa bicu-bicu na apalagi mako kede na gato pakai da pura kompor gas mani namo kaseratu ya canneri jagito de na pakoro sinito malabiki angka perlu paha jolo sabalu botiki na saba italae boti tanya nyaman na bawang isapa na rekong katau boti nyaman na ba na sapa na tanda nyaman made itu pakaian na Nabi Muhammad talu na saba iti talae boti paru sinin na agaga baru we masumanga manan ye ko boti paru tapa mako je lakai we magi na pakwe na suruh patamen na benena koro. Tapi ko seandainya latu nenek-nenek tahu melo boting nenek tapa mapake we sumanga parerita tapi kau kamako we 10 tahun nih maka dai kapujian mana ke kapujian na waktu na boting paru mapake 10 tahun isure make na akademi kapujian sini tu malabih kan kayak hadir itu talai boting paru angka mana ngilundra ko boting paru coba-coba ke remite sini to malabik ya ko botim paru itawe namo sandala na beneta la icang ato kada hati-hati kindi saya ngamen ya makar ki tolima ceje sayana ya ko menrei benena we ya katani na leca amani hati-hati kindi saya buang amani baja sangadi jokalakena sayang sudah makigamakan mariolo jolo sayana tapi tatajan negara 3 tahun yang akan datang
Ya ko 3 tahun yang akan datang kan ilakai na pole makadama ge kasina de namo SMS chat ede to gage latu i boleh namo je ko wana lobo ko somana to makadawe mana kegi mondro kasih sayangmu ne mana tadeng makade urus we alemu de mana ule murus we aku melo ko mandre pandre alemu ya ko melo ko minu pinung alemu we sini to malabiki tadengnya semanya kangi bahkan reko 3 tahun yang akan datang ya ko nyaman na bawa isapa na to boti maka na bay manyamar ko to pura boti ero bawa la isapa ya ko boti paru itela ya kara sandala na beneta tapi tataja ngigere 10 tahun yang akan datang yero malala ni si bawa benena ko tagala man ya benena buah mupang kasi benewe tagala aga na paula kaye monri maka dagi we saya buah ko tu edena koro pali maka dami kegi monro mutaru matamu ayah sa kegi monro mutaru matamu na tikomnya onrongan na monro tadengnya semanya kange jawaban na de na pakai pakaian na nabita boting talu pakaian na nabita se di na irampe ngaki nomor sidi iero nabita de na kana podangi bicara benena kualena sendiri de na manyama penadina inilah kelemahan kita. Biasa lay pangajari beneta na magaru-garu kue dena tarimay. Biasa lay pangajari lay podang ada laketa na idi sendiri ko charkacir istilana mako kue galau. Maka dawai galau je sa di penadi ko aja sana je lo tapodangnya ada laketa ko galau ki. Na idi sendiri tu de pana beres Iya kong katau magaru-garu penadin na podangnya ada bicara tau enaro yasa masukanan keluar kiri. Maka namagi je kasia beneku asuan nila poda bicara to liya mo na pegau barati magaru-garu penadita podangi bicara tapi ya ko manyamangi penadita matangaki na kolego-lego yang ngerangi watu tamalolo roh biasa matoki lele jokka toli sikande pada lamari si gandenge manyamang macarita si babe tapodani bicara iya kota podangi bicara beneta pak waktu namanya penadita na tarima mana tu sini nerono tapawe tapi ko matangangi magaru-garu penadita kwewe na pay podang ada beneta de na tarimay makunaro na pake nabita suatu ketika lisui nabita yero benena nabita itala Aisyah apa ero Aisyah malolo muruna macai na podangi nabita makaramelo kamalo malapor ko bapakku na sabaero Aisyah anakna sahabatna nabita italaya Abu Bakar makaramelo kalau malapor ko bapakku makadama pakwewe yero nange pure sapakati tanya watuna ro agage ipegawi yero nabita tanak bawami na sabah itu makunrai ko macai ya kongka makunrai macai aja lalo na tamate jadilah pendengar yang baik apa ya ko makunrai macai makunrai manoko sini to malabiki namuagai podangi de tana tarimai apa salah satu sifat dasarnya italai makunrai ako macai na sesama kadanu salai tatai na pajoka na sabayro makunrai gensi dong de na melo makadalairi sama kada salah ka idi sendiri lah kaya misa kada salah pale beneku alena sendiri to pamatu misa kata salah ka pale itulah rumah tangga yang baik. Jadi rasini to malabiki nabita dia menjadi pendengar yang baik ne kalinga bawa mi benena manoko macai latui makada makalo ko bolana bapakku makada nabita taro ni pale iya si bawaki latu si ko bolana Abu Bakar As-Siddiq matuan na nabita sahabat na to yero macai si Siti Aisyah koro man napodani bapakna yero nabita dena kana mate maka de nabita napodangi benenan di ya kota palaba ka mate mako kue angka jolo melo pau maparamisi nabita ko benena riwattu macai na benena maparamisi jolo maka ya kota palaba ka mate ka yero nabita batena pakalabi makunraye nasaba sini temalabiki na rekopura ni nasio nikah batuan na seorang perempuan mancaji ni istri seorang laki-laki mancaji ni suami perlu ile paham madece makada itu beneta tu puang Allah Ta'ala kiringi loko idi
Ia tu lakaita tu pungala taala kiringi loko di tapakasingi lalo piarana lakaita tapakasingi piarana beneta nasaba de na halala tagis sa beneta tu sabalum makadaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti asanna pungala taala ipake na halala igis sa beneta narekuang katau yenaro napa ilalan na hadesa narekuang kamakunre melau ya lena ipure kolakai na makare hadesa lai harangan itu makunre yene mau bau na suruga narekuang kamakunre melau ya lena supaya italai kolakai na onro karama na iro italai nikah tajagai laloi beneta tajagai laloi lakaita nasaba narekuang kasi di borane talai lakaina arash ilalanna si de riwayat berguncangnya arash tak gotangnya rasa monroko la yasena langi pitu susunge mage nasaba se de borane de na wadding natalla benena nasaba yero beneta pungala taala kiringaki tania di tanah sabari nang kabeneta tania usaha tanah nang nasabari nomor se di nang kabeneta tapi pungala taala mutusu iloko di tajagai laloi beneta tajagai laloi laketa aja na poleki talla cai gangkanna layaga sanai lay talla beneta sini to malabiki yang terakhir yan naronange pasan na nabita pakaian na nabita sehingga maka de nabita baiti jannati baiti jannati baiti jannati bolaku surugaku bolaku surugaku bolaku surugaku batuana dena kana podangnya ada benena na reko alena sendiri dena manyama penadina maka itu pasan na tomatuata agia gimeta pego okonya mangetataro eko meloki podangnya ada beneta manyama pi meloki podangnya ada laketa manyama pi yang terakhir maka da yen nange lakena dena marigagan di tacairika dena marigaga manokoki tapi upana baja sangadia tacairika angka paku tala yang kato palu-palu maka de benena niga nai palu-palui maka de angka tu pongaju koremonri ia kota cairika ekasi saloki mapaku korpo ngajue maka de magampa muatu pale wasaktomnya madosaki maka de dewa enggak madosaki aku macaiki di mato tane urusaku ko macaiki tapi ya ko tacairika tananaki ka loki mapaku koremonri yero benena ro yang penting na cairi lakaina ta panengerang ero napasan na lakaina mala se di paku na palo mapaku korpo ngajue se di waktu na tanga-tanga kada la ilaha illallah mana ka manapa aku mako ko ngajue gane apa na naro lawa cairi lakaiku apa na naro law naki lakaiku apa na naro law noko lakaiku loni podangi lakaina makada pangaja aga jero tapak guru akamana kaje aga tasur ka paku ipung ngaji ko launoko ki ilalana sesuai sisang ya ko ekasapule manoko ekasapulo tolo mapaku angka siare naso purka macar mabotni angka mana ibu-ibu mate makadai jama-jamang itu de mana ulai dene kalinga dana lakain na yimi padahal lai palaba ko lakain na makada nanaki mokandi dene marigaga jadi makadai lakain na baja sanga dindi ya komelo ki macairi ka nadena jaji loki madui pakue maka dabai tugas baru siwi isuro ki mapakui wani isuro sikilo cabu ipakue koden to jaji macai ala rapana terlambat li sulakaina tate 10 jancina wani tate 10 manisi dina kali sulakaina ya komelo ki noko ka loki cabu ipakue kodena jaji tanoko ka maka dawa beres itu tiloni cabu ipakue tina sapala ero batena pakue mai dena molada tatang ka batena pakue kuro sisanna na podangi lakena makada aga hikmana ero tasuro ka cabu ipakue na dena namo mulu sero bate pakue makada mapakoni tundi penadikku ilala kota cairi ka tapaku penadikku itu makada pekue yasa makada ta coba-coba ni gare yakuna nanaki kisedi atau tapoji ga makada de agata mapaddi limatta ga do cilitta ga makada tania agata pale mapana ga datikku parasaku makotoni tundi upana ta cairi ka tanoko ka tananaki ka hakikinna tapaku penadikku tapaku
namoni baja sangadi malapa tawe siare naso melo adampa kikola kita bapa taparajanga adampa megalada kasih dosaku de nulelat de yerobate na ilala bate pakue tu de nulai teko ya sa de nulle tengerang-ngerang negara makadawe beneku biasa tanya atau kasih kasalahaku nasuro maalokor nasuro kalau mali misalnya manu manu bicu wali li suka nanoko ka wae pat di pakasipin ading de tu le malu pa itu narima kuana na sini tamalabiki sadar benena waktu na sadar benena maka da insya Allah dena la wacairiki dena lo nanaki ki dena utima dareke lau paku pale pena dita de lau sadar sini tamalabiki yang ke hadir iya mancaji hikmah lau riboting paruewe terutama lau riboting lamaewe maka da ya komelo ki noko ilaketa macairi wilaketa nanaki wilaketa sebenarnya penadina tu tak cairi tanya watak kalena nigi tepat diri penadina padana rupa tau denu leladai namoto melo adam patata toline ngerang angka bakasna korelala pada bakasna pakui labidang kurangnya mohon dimaafkan dan napodo kehadirat ilalanai kesempatan baraka ewe mancaji wi parela doang lao ribotim paruang ketu dari yoro labir tamanang nalolongan italai keluarga sakinah penuh dengan ketenangan, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, dan penuh dengan kasih sayang di bawah lindungan agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.